Zdravo, jaz sem Darja Šerdenkov. Imam 9 godini i učam v osnovното училище Стифнамо. Omiljena pesna. Omiljena pesna mi je 2 zlatne liri. Omiljen pejač ili pejačka. Omiljena pejačka mi je Ariana Grande. Omiljeno hobi. Omiljeno hobi mi je crtanje i penje. Omiljena knjiga. Omiljena knjiga mi je Orhan. Omiljen predmet na učilište. Makedonski jezik. Torta ili pizza. Pizza. Omiljena igra za vreme na karantini. Krijenka vodomot i carice vo dvorac. Plivanje ili sankanje. Sankanje. So kogo sakaš da odiš na shopping? So majka. Što sakaš da bideš koga ke porasneš? Koga ke porasnem, sakam da bidem nastavnička.